Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng Khasi Students Union, Lausotun Union, henne kasngi ka arpnyo tere unaitong. Kalapan ko boram karpang yaki lai pulai ngot ki samla pule ki bala pas haki eksamen baper. Kontop nadu ki bala pas yaki eksamen Secondary School Living Certificate, hadu ki bayele yaki degree. Nalor ki samla pule ka KSU kalapan ko boram ru yaki teman ki kro jongasnong Lausotun, ki bala dan bentah ki kam syakri baper naga bentah ka emlang salang. Yaki kusnam si kisamla pule lasam da unong ai buat jong ka KSU sengkeme uba Daniel Kriam kat bayi kitemen ki kropat lapan ko buram da u General Secretary barem jong ka KSU uba Hamlet Sendokling ubalong ru menteri sarkar hakani ke sarkar bamenta bad ubalalong kumukongsan hakani jelang hakani ke singi lai don lang ru uba Mitchell Wankar ubalong orang ba snong jong snong Lausotun bad kiwe de kiri orang ba jong ni ke snong ki bala sakhilang hakani ke jingpukop buram masuk komen beliau dah ke snong kepala yo iki petition ban khot matagaski ya ke kusna kepala itu hai kawan dia ke perkat naga berpesko si bobo di snong ba kipai pa ya ke bensi ko bayar ke bensi ko bahe jong ke isu barbo ya tipa la le sikha jongo ke jonga la jongpi bonsin yo the gift mata yo message yo ka but yo gift ke chat bisa nre ke ei mo per poki kisi golong man bari ke sikha ka kam jo gift hajika boleh gift the kisi ka ai the gift iki pai ba snong Lausotun life wise nam ke kenjo kisi Lausotun nakasi nre ka ai gift iki samla pulih bi jini yaki award ke jini tu ya ke jipas baju pi hati besar paper kini kolong ke burung bak ke jini tu bakrau bak seng ke IP bapinam ko do ndai bapinam peteng dak por nak stem ya ke jin pulih ke jompi pemtang bak IG tang ya ke samla pulih Mardas lembar ngaruh ada nang ni. Kam jumlah ru panai give hak sikha juga. Yang kilong kami long pa, kilong san mongsan, kibalik asan apa aksong Lausotun. Matak si kilong kani kilong kami samun. Apa ni sikha KSU IP dah give. Kibalik deh, nrai kita give. Kibalik kata. Bapinyo ikamet yang pakai kerat. Bapinang implement song prasong baru pinagerku ya sono pire postong Lausotun. Jadi kalau musim KSU bagasno ini banaya ke cingaro ya KSU bak kum ke amin simru ya ke KSU ya ngar ain kasni to borap den por ya na jing thapti banaya simru ya ke KSU bak ke kampang